Dr. Putri. San Putra. Dr. Putri. San Indo saudara ipar laki. Dr. Indo saudara ipar perempuan. Grandson cucu laki-laki. Granddaughter cucu perempuan. Stepfather bapak tiri. Stepmother ibu tiri. Oke, bagus ya. Oke, ini saya tanya langsung. Tunggu. Apa? Oke, apa pada? Oke. Apa mother? Ibu. Apa grandfather? Apa grandfather? Grandfather. Kakek. Nah. Apa baby? Iya. Apa stepfather? Stepfather apa? Bapak tiri. Iya, bapak tiri. Ingatlah. Oke, Aun. Bibi. Bibi. Ya, ini cepat katakan tahu ya. Uncle. Papa. Iya. San. Putra. Iya, jangan salah lagi. Nis. Apa nis? Perempuan. Iya, oke. Cousin. Apa cousin? Apa nis? Perempuan. Iya, oke. Cousin. Apa cousin? Ibu tiri. Cousin Pupu. sepupu. Oke, stepmother. Apa stepmother? Ibu tiri. Oke. Grandmother. Cucu perempuan. Oke, jadi saya bilang bahasa Indonesianya Apa bapak? Father. Apa ibu? Apa bayi? Iya, oke. Apa bapak tiri? Iya. Oke, apa nenek? Grandmother. Oke, bagus. Jadi ini nanti di rumah dihafal ya. Oke. Dan cara baca doa, baca doa.